Dobar dan i dobrodošli na 5. predavanje iz predmeta vokalno-instrumentalna nastava. Danas ćemo se baviti onim što smo nekako uspešno ignorisali sve ovo vreme, a to su tonovi na crnim dirkama. Dakle, ako pogledamo ovako jedan deo klavijature, dakle, pošto ćete teško shvatiti, samo da vidimo ovako. Loše ispalo, idemo ovako. Pošto ste teško shvatili o čemu se radi bez ovoga, ja ću vam napisati ovdje nazive tonova. Dakle, ovo je deo klavijature, po tona F, G, A, H, dalje C i tako dalje, to nam sada nije važno. Kao što vidite, pandemija je i dalje u punom jeku, tako da nemojte se opuštati, nosite maske i praktikujte mere zaštite. Dobro, u redu. Ako posmatramo sada ovaj ton G koji se nalazi na beloj dirci. Okay. Šta je sa tonovima na ovim crnim dirkama? Pa, hajde da vidimo čemu se tu radi. Evo ga ovdje naš ton G. Ako želimo da dođemo do tona koji se nalazi na crnoj dirci desno od tona G, šta ćemo da uradimo? Pa, dodat ćemo našem tonu ovako jedan predznak koji izgleda kao taraba. Svi znate šta je taraba, imate to na telefonima. I taj predznak nam pomera ovaj ton na ovu ovdje dirku. Ovo je sada nova lokacija. I ne samo to. Ovaj naš ton se zvao G. Kada mu dodamo ovaj predznak, njegovo ime se menja u is. Ovo is je sufiks koji se dodaje svim tonovima koji prolaze kroz taj proces, odnosno kojima se dodaje predznak povisilice. Kako zvuče svi tonovi sa povisilicama? C postaje cis, D postaje dis, E eis, F fis, G gis, A ais, H his i ponovo imamo C cis. Šta je sa... Ok, to je u redu ako ćemo na ovaj ton desno od tona G. Šta se dešava ako želimo da dođemo na ton koji se nalazi levo od tona G? Dodajemo također predznak koji izgleda malo drugačije i zove se snizilica. Sad, kada se ton G sniži, on se naziva S, odnosno ges, izvinjavam se, dodajemo se sufiks S. Međutim, kod snizilica postoji jedna specifičnost gde nije prosto situacija tako da se dodaje S na naziv tona. C kada se snizi postaje ces, D kada se snizi postaje des, E kada se snizi postaje S. Nije ES nego S. F postaje fes, G postaje ges, A postaje as, nije AS nego as, i H postaje B. Zašto? Istorijski razlozi koji je mnogo toga u muzici. No dobro. Sad, dolazimo do još jednog važnog pitanja, a to je zašto postoji dva načina nazivanja tonova, abecede i solmizacije. Pa, sada ćete saznati. Dakle, ako bismo želeli da označimo ove tonove solmizacijnim slogovima, kako bi to izgledalo? Pa, prvi ton bi nam se zvao sol, drugi nam bi se zvao također sol i treći bi nam se zvao također sol. Odnosno, solmizacijni slogovi ne vide naše predznake. Iz tog razloga kada odgovarate teoriju i kažete mi naziv tona je recimo za ovaj ton, kažete mi sol, ja vam kažem netačno. Iz kog razloga? Zato što postoji ovaj predznak koji je deo tona, a vi ga niste uzeli u obzir. Postoji još jedan važan predznak, napisat ćemo ga ovdje. Ovaj predznak se zove razrešilica i on eksplicitno, odnosno izričito, ukida važenje ovih predznaka ukoliko su navedeni pre njega. I to je u suštini sva mudrost što se tiče predznaka. To je bilo sve za ovo predavanje i vidimo se na sljedećem.